Muhumbule lwavho vhonala vhudzika none vha tshi nga vha khou sumbedza u pfesesa khwine u fhirisa musi vha tshi ḓivhonadza khothe ḓuvhani ḽa mulovha. Vho Livhuwani Madzaje ndi vhane vha khou pomokwa kha mulandu wa bulayo ḽa mme a vhana vhavho. Vho Lindelani Ngovhela ndi vhane a khou pfhi vho wanala dindini ḽa bunga ḽe ḽa vha ḽo ḓala maḓi muḓini wavho vhavhili. Vha muṱa wa mufu vha ri mbilu dzavho dzo rula uri vha ḓo vhulunga ṅwana wavho muhumbulelwa a ngomu khothoni. Khothe yo prosmona mulandu wawe u khou vha nga 23 February zwi ndi ṅwedzi u ḓaho ri ḓovha ro no dzudzanya na dzimbulungo na zwoṱhe ro no fhedza ri free ri si khou mu vhona ngori nara ri si khou nyaga u mu vhona. Vhatshimiswa tshi sa shumeliho malamba tsha ulwa na zwiito zwa u tambudziwa nga mbeu vha ri vho ḓilingedza u kwama mufu uri vha kone u mu thusa nga murahu musi o bva kha zwileludzi zwa vhudavhidzani a tshi khou ṱahisa uri muhumbulelwa u ya mutambudza. Hei nyimele ya Linde ro i sedza ra i vhona uri i ḓo swikisa kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi sa tshiimiswa tsha thoyandou women support group ro vha ro ḓivhudza ende ro mu kwama lunzhi heiḽa family ro i kwama lunzhi ri nga vha ro i kwama lwo swika luna ro vha ri tshi kha ḓi ḓoya ri na mulanga wa uri ri ḓoya hei January i tshi fhela hu tou vhori unfortunately hezwi zwo iteho hezwi zwo ri rwa kha findi a ri khou takala nga nḓila ye loyara ya muhumbulelwa amba ngayo ya uri ene hana dzangalelo ḽa uri hoyu ave a ri khou takala nga uri mini ngauri ro mu vhona uri una vhuṱali o ṱalifha nga maanḓa houḽa loyara o ṱalifha nga maanḓa o ri ṱalifhela sa community ndi zwa vhukuma community yo kwata nga maanḓa a ri imi nazwo zwine zwa uri mulayo u dzhiwo vhewe zwanḓani mara a ri kone u zwi langula ri khou zwi vhona zwine zwa ḓo itea hangei nnḓa already ri khou zwi vhona. Muhumbulelwa ndi muḓivhalea wa bvumo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani izwi zwi khou sia mulandu uyu u tshi khou tevhelwa nga vhanzhi hu tshi katelwa na vha madzangano a zwa polotiki. Ro swika nge ramba na family ra professor family ri ḓo vha fha loyara ri ḓo vha imelela khothe nango loyara ya EFF yo vha imela family court ṋamusi uri ri make sure uri muhumbulelwa a songo wana beli. Ene sa bobedi re banna ba molao re a le gopela le ska motho wa ska ba fuwa beli because re nyoga re at least batho ba kgone go kwishora o ka ba betha mosadi le before molai o tlo no tshwariwa skre bail ka rena basadi enough is enough ho lokile a re sa nyaka lo tse di so. Tsengo ya mulandu uyu yo fhiriselwa phanḓa kha ḽa 23 ḽa ṅwedzi wa Luhuhi.